Hier agter my raas die Victoria valle en as jy mooi kyk kan jy sien dit lyk soos rook, maar dit is eintlik die water se kondensering. Ek wil nie afkyk nie. Ek wil net op rekord sê ek het verskriklike hoogtevrees, maar ek gaan vandag ziplining doen. Die vermoede is dit, ek kan nie kyk nie. Oor hierdie kloof. So hier loop 'n lyn en dan onder daar in die kloof is ook oor bome is ook lyne gespan. Nou ons ek moet net asemhaal. Is ook lyne gespan wat dit lyk asof jy oor die bome gaan. Nou my vrees is nommer 1, wat as ek nou hak daar in die middel? Wie gaan vir my daar kom afhaal? Of as ek so vinnig gaan en ek is teen die rotse vas of ek hak in 'n boom. Maar anyway, ek gaan gou 'n tequila kortetjie drink by die bar. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Ek en my Carly staan by die Victoria valle en as jy mooi kyk sien jy die rook. Nee, dis nie rook hier, maar dit word genoem the smoke that thunders. Ja. Yes. En dis daai sproei, nee Carly. Presies. Hoe hoog is die valle? Okay, so die hoogste valpunt is 108 meter. Dis waar hulle bungee, is dit nie? Ja, die brug By die vir brug. bungee is, ek gaan nou vir jou sê ek het dit al gedoen. Ek wil sê dit is 111 meter wat jy jy val? bungee. Ja. Okay, ons gaan gelukkig nie bungee nie. Nee, ons gaan canopy toe. Ons gaan canopy toe, dis zipline. Yes. So jy moet nou vir my reg help. Daar's 5 stasies. 9. 9. Ja. Jy gaan 9 keer saam met my gly. 9 keer gaan ons gly. Die langste een is 85 meter. Yes. Die kortste een is 40 meter. Yep. En tussenin is 'n brug en dis oor 'n reënwoud wat hier in, as jy nou so julle gaan nou nie sien nie, maar as jy nou hier om die draai gaan is daar 'n kloof. Ja. En dis soos 'n reënwoud wat So hulle noem dit actually the Victoria Falls Rainforest. Dit is 'n beskermde area Wow. in Vicvalle, obviously. Ek meen, Die mense hulle moet mooi so kyk oor na die hierdie. valle, hulle Carly, dit het nou actually gesak, nê? Nee, Dit het die gesak. valle is nie nou so in hulle piekseisoen, dit is gewoonlik hier middel April, dan val daar, hou gou vas, 4700 kubieke meter per sekonde.
Dit het nou al Ek redelik dink nie geval. Namibiërs weet hoeveel water is dit nie. Dis meer Ons as die is- Nekkertal. Ons is nou op 'n punt waar dit val. Ek het nou net gaan Google. So hierdie tyd van die jaar, hulle het eergister het hulle gemeet en dit is 1700 kubieke meter wat per sekonde Per sekonde. daar afval. Want onthou die valle self, die deel waar die water val, strek 1.7 km lank. Ja, dis nie net een plek nie, nê. Nee. Dis nie net een plek nie, nee. En daar's 'n brug. As jy oor daai Yes. brug gaan, is dit Zambië. Ja, dan sien jy in Livingstone, Zambia se kant. Okay, So ek vat jou môre soontoe. Jy moet net hoop ek vat jou nie Devil's Pool toe nie. Want dis waar jy in die swembad sit net daar by die valle. Dit raak al hoe erger. So die hoop is dat as ek nou weer met julle praat, dan het ek nou nie die stop. Dis wat ek baie graag wil weet. Hoe stop ek as ek nou hier gly? So daar doen wat my Daar gryp. is 'n ouetjie wat jou vang, maar jy kan jou spoed beheer. Daar is 'n ouetjie wat jy uittrek, dan breek hy vir jou. Okay. En dan is daar 'n ouetjie wat jy gaan laat gaan. So ek gaan nou hands. Want as daar nou hands, dan gaan jy Dan vinnig gaan jy daar, lekker dan gaan jy vinnig. daar. So ek kan breek en bietjie hang. Ja, jy moet net nie te veel breek dat jy vas sit nie. Want dan moet ons jou kom haal. Oh, Of jy moet jouself aanhelp. Of so ek kan breek voor ek in 'n boom beland. Yep. Of in Zambië. Of in Zambia, maar net te val hier daar in Devil's Pool, dan kom haal ek jou daar. Okay, dalk is die volgende video uit Devil's Pool. There we go. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down. Hierdie is die vrywaringsvorm dat as jy nou in 'n boom vasneek of in 'n val. Ek kry die vermoede dan los hulle jou net daar. So ek teken nou dat ek nou nie vir hulle die skuld gaan gee as ek nou val of iets beseer. So here goes nothing. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. How are you feeling, Henriette? So as jy weer terugkom, ek kyk net vir nommer 5 CT to identify my body in the gorge. Fine. Well, you should go. Bro. Ek kan nie glo ek het dit gedoen nie. Oh my gosh. Okay. Are you recording? I'm recording. So, 'n baie slim man het eendag gesê: "Jy moet doen wat jou die bangste maak. You must run towards your fears." So, ek het nou na my hoogtevrees gehardloop. En ek doen dit. En daar was trane en drukkies. Maar it's done. Ons staan in Big Falls, watervalle se reën.
En soos Namibiërs is ons absoluut niks gewoond, hè? En Carly, na ons zipline van 580 meter af, Jy meen jy het so aan die water gestreel. ek het so gestreel, voel se vlerk geklap, is ek klein bietjie minder bang om af te kyk, maar ek gaan nie nou nie. Ek is, Sê vir my Henriette, wat was jou highlight geweest van die ziplining? weet jy nie, toe ek begin selfvertroue kry, en ek kan rondkyk, het jy gesien ek het rondgekyk? Jy het geloop! Ek het arms gegooi. Ek het actually my been so gesit. Pause. Ja, dis of daai as jy erg adrenalien het Yes. en dan as dis soos 'n ballon wat afblaas. Staat Ja, ek kan nie dis 'n WDV oomblik. Gaan Google dit. Ek kan nie dit op die lig sê nie. Maar kan ons ook net gesê hierso na die ziplining, ons kon regtig nie vir 'n beter oomblik gevra nie. Dit is seker een van die mooiste mooi goed in die hele wêreld. Soos ons vroeër vir julle gesê het, 1700 meter van valle. Dit val teen 1700 kubieke meter per sekonde. My brein sukkel om dit te En sien. die afgaan kan nie 108 meter. Okay, ons het 110 meter gezipline. Hoor as die Nee. valle. Oh, ons sien julle nou net weer, want ons gaan ook vir julle die valle van Zambië se kant af wys. Ons sien julle nou weer. Hierdie is Carly Bobbejaan. Jy weet daai kinders, daai ongehoorsame kinders wat jy heeltyd sê, moenie by die rand stap nie, moenie op die goed klim nie. Dis my Carly. En ons is in die nou moet jy vir my help. Ons is aan die Zambiese kant van die Victoria Valle. So hierdie is offisieel die Mosi-oa-Tunya National Park. Okay. En dit beteken the smoke that thunders. Yes. Maar dit lyk aan, dis vir my meer ongerep hier, Ja. nee, Carly. 100%. Dis asof dit ook minder ontwikkel is. Ja. En agter ons is die brug waaroor ons gister gery het en Carly vir 3 dae en 3 nagte gestaan het om die kar in Zambië te kry. En ons het nou gesien hoe iemand hier afgeneek het aan 'n tou en hierdie meisiekind het dit gedoen. Was Ek het dit gedoen, dit was amazing geweest. Oh, okay, daar's een punt wat hulle vir jou sê, okay, jy gaan jou tone oorraak. Oor die En daar brug. was ek so 'n bietjie soos, ek gaan nou wat doen? Dis sê vir my, you put your toes over and then you launch. Ja. Maar dit is regtig, dit is daai free fall oomblik is jy net soos wat het sopas gebeur en dan sien jy waar jy is en jy is okay. Is jou oë oop? Jou oë is oop. So jy sien die grond daar. Jy sien hoe kom. Hy kom hier. Kyk, dis nogal ver van die water af, maar jy sien en dan woe, dan gaan jy. Oh, dis reg. Dis 'n lekker bounce, né? Dis 'n lekker jy bounce. gaan maar nou jy hop nou nie so op dat jou kop teen die brug stamp nie, né? Nee, en miskien as jy nou dalk bietjie groter is en jy het meer van 'n momentum aan jou kant. Maar ek het daarom nou nie daai gehad nie. En jy kan 'n tyd bietjie lê of hang. Ja, en nou nogal lank. rondkyk. Ja. Ja. Ja, hang redelik lank want hulle stuur 'n Spider-Man af om jou te kom haal. Okay. So ek wil daai man se werk hê. Want jy gaan mooi stadig kyk die valle gaan haal die een wat nou net sy broekvel gemaak het, sit hom terug. Sit vir 'n doek aan, skoon doek aan. Dis hoe hoog is dit daar af, Carly? 111 meter as jy daar spring. Oh wow. Okay. Dis baie cool. En dan kan jy vir jou 'n hoodie gaan koop na die tyd.
Wat ek sê sê jy nou, het dit gespring? sê I jumped at Vic Falls. I bungee jumped at Vic Falls, 111 meters. Kan mens dit koop sonder om te Nee, I Okay. weet nou. Ek kan Maar Ingrid Henriette, gaan vir ons hoodies koop. Ek sê vir jou, as ek nou hier loop en daar lê $200 op die grond, Dan was jy al op die dan brug. was ek al daar gewees. Dan was ek al daar As gewees. ons weer kom, gaan ons dit doen, né, Karen? Yes, dan maar Yes. ons doen nie swing. Ons doen nie Ons doen nie swing want Ek hy en maak jy nie en Ingrid snap. al Yes. is saam. Ek dink ons saam, ons gewig sal dit is, hulle sal dit Ja, hou. ja, Ons en dan gaan saam- jy lekker ver. Presies. Jy het nou die canopy toe gekonker. Yes. Jy gaan vandag jy Oor oor 'n Knights brug? Edge Bridge stap. Tweede konker en die derde keer kom swing ons. kom swing ons. Dit gaan cool wees. Under the beautiful trees of Kamonjela Lodge, we've met this awesome artist, Ignatius Kusuka. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ignatius, you've got now your canvas ready. Yeah. But I want to know a bit more about you. How old are you and are you from Livingston here where we are? Yeah, born and bred. Born and bred. Yeah, Livingston. Though my parents are from Mazabuka, Yes. but some of us, we grew up here. You- Born here, and yeah. Okay, Ignatius, when you were a little boy, was that love for painting, for creating art, was it always a part of you? It was part of me, though sometimes other people could tease me, you love drawing too much here and there. Even my own parents sometimes would be cross with me, say, no. You need to go play outside, no drawing today. Exactly. So I've loved painting ever since. And Since you were small. Since I was small, even music. Okay. Yeah, I think I learned how to play guitar when I was about 7, 8 years old there. So, Wow. but I love painting more than. The guitar. I can play a guitar and a keyboard. So, yeah. So did you teach yourself how to draw, Ignatius, or how did that journey with art start? It all started with me. Okay. Yeah, I was keen, but also school just improved what is inside me. Yes. Yes. So did you have art as a subject at school, or did you take courses, or how did you teach yourself? Didn't go to any university, but You high school, self-taught, yes. yeah, self-taught, and high school teachers also, they added the knowledge. So you are now at Kamonjela Lodge, Yeah. where you can, people that stay here can see your art, and you spoke about a competition that you won. Take us back to that journey. Oh yeah. By then I used to work for what company is this? Woodlands Lodge. Yes. Okay. And strictly, I never used to steal company time. Okay. Yes, but when I'm off duty, like sometimes I've knocked off, Yes. would paint on canvas and then You would sell it. Sell it, yeah, Yes. just like that. Yeah. Till the time when we had a lot of guests. They were all ladies. Okay. So they came, some from South Africa and some from,
outside South Africa. Yeah. White and black were all colors there. Yes. So when they came in, someone found me doing something. I was doing a portrait for an Indian, so she was like, you can do this. So I want you to portray me also. So had a lot of customers That asked you, they commissioned art after from painting her exact image. Oh, So wow. she also told her friends. So they were like, no. Every one of us. In fact, I painted 11 of them. Wow. Yeah, but I could paint 2 or 3 in a day. I saw when I was painting the 7th one, the manager Saw what you were doing. Yeah. So also told the director saying he's doing some artworks behind there. But they knew that I used to do so. I used to do my paintings in my free times. Yes. So when the director came, Mr. Songolo, I'll mention his name, he was my boss. Okay. Yeah, so he was like, after painting this, Yes. let them pay. For what you painted. Yes. Yeah. You can start if you want. Yeah, Ignatius. they were like, paint, after finishing painting, let them pay at the reception. Oh, okay. Yeah, so the 4 I painted, the money went to the company, so I didn't bother them. I thought maybe there would be a poetry pay increase by the end of the month, because that was my personal business. Yes. So I didn't bother them, I didn't ask for anything. They paid my salary just like that, the normal salary, Yeah. not knowing that they had already, Yeah. wanted me out. Oh, no. Yeah. So after 3 days is when I was told You should go. business is a bit low. We'll Yeah. call you when we need you. Okay. So I was fired. Oh. Yeah. So 3 days after that, there was a competition. I didn't know that I was on the list and I was number wow. 1. Oh, wow. All Awesome. art galleries had come together in Livingstone. Wow. And you won. So yes, I got the first prize. Wow. Ignatius, so now you're gonna do Morning Glory, sunrise at the falls. Yes. Morning Glory. When you start painting, Ignatius, so you prepared now this You canvas. prepare the canvas Yes, for cotton. for cotton, Yes. and just to you just painted it a white background to make it. We do paint the background so that the canvas becomes, strong or hard, rather. Yes, yes. So that, the canvas. Okay. And I love working on the white background. Oh, okay, White okay. background, The white yeah. background. This is what makes me faster. I can imagine. Because most of my fellow artists, they'll prime their canvas. After that, put it to dry. Yeah. For me, when it dries up, I'm doing my finals. Oh, okay, Yeah, so okay. I love So you start actually painting while it's still wet. Yeah, I prime it. Yeah. After priming, then when it's too wet, I work on the wet background. Okay. Yes. Do you have the picture now already in your head? Already, Ignatius? it's It's there. in the memory bank. It's in the memory bank. Yeah. You're now doing a landscape Yeah. and painting nature, but you love doing portraits, you said. Portraits the most. I'm a master of portraits. But these, I suppose, the tourists prefer the landscapes, and you've got animals. Yes. Having discovered that not everyone wants to be portrayed. Yeah. Yeah, so I do different kinds of, paintings. Oh, okay. Animals, Yes. birds, you can mention them, all African animals. Others even bring kittens, like make me a cat. Oh, okay. Yeah, a dog, Yes. different. So
generally, I can paint anything. Okay, my last question, Ignatius. Yeah. When you do a portrait, so say you're doing a portrait of me, Yeah. do you take a picture or do the person just stand here, so I will stand here and you will start drawing me? I am able to paint someone just looking at somebody, then So it's the already here. exact image, just looking at somebody. Though others appreciate that, Yeah. but others get scared. Oh. Yeah, I've scared a lot of people. But why? Because you see we- something in them that they don't see? No. They say, others say, it's kind of magical. You know, you can't just look at somebody And just and draw. Wow. bring the exact image. So Yes, I can imagine. so instead You're blessed. instead of excitement, Uh. others they fear. You know, you scare me because because of your gift. I didn't expect this. Yes. So I'm able to paint someone just looking at somebody, the exact image. Wow. Or given a photo, the exact image, put it there. Ignatius, it was awesome chatting to you. We will Right. now see what Uh-huh. you will be doing. And Yeah. I wish you lots of awesome paintings and customers and people to come your way so that they see the gift that Ignatius has. Please, please, please. Ek sit op die Nguna meer naby Etshwe in Botswana. Soveel water. Ek het in my lewe nog nooit so baie water gesien nie. Ons was nou ook by Okavango, ons was op die Chobe, ons was op die Zambezi, in Botswana, Zambië, Zimbabwe. Ek het gezipline, ek het die ongelooflike Victoria valle gesien. Olifante, leeu's wat net daar loop, letwe, visarende wat roep. Afrika is die heel mooiste plek. Ek dink die lekkerste is om môre weer terug te gaan na Namibië toe, want dit bly maar net die mooiste plek. Maar Afrika, ziplining, ek kan met trots sê, ek het my vrees vir hoogtes verloor. En dalk my skaamte, en my reputasie, en hoor en uit.